Биһиги 200 хомустан нехилеген мыран үрдүгер ба сергелек кварталыгар келен турабыт манна бу бекәринега жакпыт манна улукта курбанет Вера Иннокентьевна Лебедева салаяр онон билген бекәрне хен кирен көрө кайын. Вера Иннокентьевна бу 200 хомуста каттан бекәрне арыян үлелетенген бу килебинен улукта актору качы олорон онон үлен камнан тугунан кыратык хырдатында. Тон бе 2 тыйын жагысылтан ипи болуктан пекарня аламыдым, аннамагын. Бастан үлелетке как бы жапчыкы курдук эте, просто арендалаган үлләпти. Антон 2 тыйын жагылака үйе сергелер деребнега сайды быгытнан токтуп. Магын уна клебе пекарня. Анна улугум антон субсидиянан күмөлөспүтө. Анна усуха линиятынан оборудованиялар битнагар 500 тыйын чакатчы берен, эми улхан көмөлтөн орбута. Вот оны сразу токпут оңорон таарыр продукция бит үрдүтүспүтө, так как основной мантах үлеhe түксе нехиле күксөн олордоди, школа десат, ону таханан арас тутуулар инен сагалананнар бияга сайынын элбетчилер за счет туту үлехеттер келелеринен онна сайын оголлор каникулга инкелелеринен олин билигин колобра мене сыллагым буланым толан турар 400 тонна астагымыт. Отто кекке туктар баалар бага ыргаттар трудодоступный бытнан ордук онна була сайын өттүгөр бихи тарбытыгар катер битин суок олин моторканнан таханарин болачыбыт. Онно, конечно, эридер болажы, онна сылынаксын продукция бүтүрдән еринен бихиги оксулак, онна опытугар даганы орскоп бир тон орскот элбенер, да, за счет продуктор дүүрүнен, за счет ШХХ тоогор дүүрүнен, онна үлеттер битин неме камнастык бутунада болажы. Антон качылы өттүнен быйыл олог мөлтөтүбүт, так как бурдук отун каамып бүтөн калбыта, да пары да времени демити бу продукторияттан намтан үсаңар тоннанаттан уланаларабыт. Далее бурдук ити. Далее была Нюрин Улуска Антонина Иннокентьевна, экономандел заведующенката, тумсен сюлеспипе, как бы трудодоступный бытнан, якутапто даракатта контрактан оттон догор интуерсен сыллагы до декабря 39 тонна. Эккертия жалларды бихини курьюриданнар, качияры. Вот ол бапыруга бу солбу сабыллары бу келле, оттон түргетити тоғын Юрий Никентьевич инстити бары сүйрі хаджаларда. Оны бүгін Алексей Ариятты усақаттан әметі утары баран көмілесі өрді оны. Қачытыр ұстықтардақ 1,600,000 примерно. Ананы тоғын ұрықтақ бұд. Бір этаплаты да. Данное время мен үксін ол тоғырға жажыды. Мағын өттігер бола продукта бұдын тағылып беді. Аметтің вопрос нехилекке хлеб теммеді. Оны бұл қайтарынан соғбыт алжанара кәлбітінен олсызық сығбыт тағыны қық барынан, күс барынан сүбәбітін қол бағымыт оттады. Улуғы күтті үлелі әйджапты. Отын Вера Иннокентьевна бұл өскөтінде түрген соғысты бұл үп қатчы бұхарылан қалағына де продуктанан саппағыран нехилеги қачерінеттен бұланна қалар бұла қатчы. Қачы продукты түгереме. Итінне қайдағы итінне көте саппасы түгер ұлар күтім ас үйелет түгер. Ас үйелеттігер білейін бейға почти что соғын кәдеті, да? Так как бастан бейі еті нехилекке хлебі қачерінеттен еті күскеттік бұрдықтыр үлелі әжіпті. Онтан потом же эти продукты түгер қаяқпыд. Мене 2 түгінен қайдақ тағаны бюджетім данное время білейін олық аппетті әбекке тұрабыд. Потому что 39 тоннаны, представьте себе, он рекальбех тоқпылағажы, онны қачытам яңнық же,
Улиһин боллағана, аны бу да декабрягылан бурдук каханылан сытыр ито хорушуда келләгіне. Деби курдудан да вереме мен бәмите кахамытым до июня тиерере бар. Onu da anı mandık kemçilen orada nasayının etebince öyle bağakeler can bağa elbir otmaz kabaratçılar ülleleri havalanlar ulihin bulla lepka tabul cahı bolar. Teviyerin kentiyemne garğanlara aqsı vakkağa tülüyağı tiger setiyle golünü bunu ütü ütümükterdi alına bağırıp. Maqtağı.